gihe kinini gishize umutwe wa Hamas ukoze ibyo abenshi batatekerezaga ubwo yoherezaga ibisasu bya rutura ku gihugu cya Isiraheli bigahitana abatari bake ndetse na byinshi bikangirika. Ariko se byagenze bite ngo Hamas itinyuke gukora mu ijisho igihugu cya Isiraheli kandi ari igihugu kizwiho kugira ubutasi bukomeye? Ese uyu mutwe wa Hamas wavutse ute? Ugamije iki? Ibyo wakoze bivuze iki ku gihugu cya Isiraheli? Ese ubundi Isiraheli na Palestine ni bantu ki? Amateka ya Isiraheli akubiye mu gace k'amajyepfo y'amajyepfo kazwi ku izina rya Kanani na Palestine, cyangwa se igihugu cyera, akaba ariho uyu munsi haherereye ibihugu nka Isiraheli na Palestine. Iki kiganiro cyitwa Menya iyo biva, ugikurikira unyuze kuri YouTube channel Ukuri Kubu TV, ugitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Muri aka kanya twifashishije ibinyamakuru n'izindi mbuga nkoranyambaga zitandukanye, reka tubagezeho icyegeranyo ku mutwe wa Hamas maze musobanukirwa amavu n'amavuko y'uyu mutwe watumye muri ibi bihe amaso y'abatuye isi ahangwa mu burasirazuba bwo hagati. Reka duhere hafa. Mu rukerera rwa tariki 7 Ukwakira mu mwaka wa 2023, abarwanyi bo mu mutwe wa Hamas bo muri Palestine batangije ibitero bya gisirikare byibasiye ibice bitandukanye by'igihugu cya Isiraheli. Ni ibitero byatangiranye n'ibisasu bya rokete byoherejwe mu mijyi itandukanye yaho muri Isiraheli, cyane cyane yegereye intara ya Gaza. Nyuma abarwanyi basaga 1000 ba Hamas basenye inkuta zitandukanye iyi ntara na Isiraheli, maze binjira muri Isiraheli hagati. Mu kwihorera, Isiraheli nayo yahise isubukura ibitero by'indege z'intambara maze isuka ibisasu mu ntara ya Gaza. Ndetse ubu Minisitiri w'Intebe wa Isiraheli Benjamin Netanyahu yavuze ko ubu Isiraheli iri mu bihe by'intambara. Iyi ntambara hagati ya Hamas na Isiraheli ikaba imaze guhitana ibihumbi n'ibihumbi by'abantu ku ruhande rwa Palestine ndetse no ku ruhande rwa Isiraheli. Ibitero bya Hamas byo muri Isiraheli byatunguye benshi, haba inzego z'ubutasi za Isiraheli ndetse n'abandi benshi bakurikiranira ibibera mu gace k'uburasirazuba bwo hagati. Ni nabyo bitero bikomeye kandi byakorewe muri Isiraheli kuva mu myaka 50 ishize. By'umwihariko ibi bitero bikaba byaratunguranye kubera ubunini bwabyo ndetse n'ubushobozi abarwanyi ba Hamas bagaragaje. Uyu mutwe w'abarwanyi ba Hamas ukaba ari umutwe umaze igihe kinini urwanya leta ya Isiraheli ndetse ukavuga ko uharanira ukwishyira ukizana kw'abanyapalestine n'ishingwa rya leta yabo. Ariko se Hamas yavuye ifite mugambi ki? Ivana ubushobozi he bwo gutuma ikora? Ibi ni bimwe mu bintu ukwiye kumenya ku mutwe wa Hamas. Harak al-Muqawama al-Islami, mu magambo magufi niyo Hamas. Hamas ni umuryango washinzwe mu mwaka wa 1987. Amateka yawo ahera kera cyane mu mwaka wa 1928. Ubwo mu gihugu cya Misiri hatangizwaga umuryango w'abavandimwe b'Abayisilamu, ari byo byitwa Brotherhood Muslims cyangwa se Muslims Brotherhood. Uyu ni umuryango ugamije gukwirakwiza indangagaciro za Kisilamu zikava mu misigiti zikagera no mu buzima busanzwe bw'abaturage b'ibihugu ukoreramo. Mu mwaka wa 1935 nibwo Muslims Brotherhood yatangiye gukorera muri Palestine. Icyo gihe yari mu maboko y'abakoloni b'Abongereza. Uyu muryango wakomeje gukorana n'abanyapalestine mu bihe bitandukanye, harimo nko mu mwaka wa 1948 ubwo hashingwaga leta ya Isiraheli ku butaka bwahoze ari ubw'abanyapalestine, ndetse no mu mwaka wa 1967 ubwo Isiraheli yiyomekagaho ubundi butaka mu kizwi nk'intambara y'iminsi 6 (6 Days War). Mu mwaka wa 1973 umugabo witwaga Ahmed Yassin wari ufite ubumuga bw'ingingo zose z'umubiri yashinze ikigo cyitwaga Al-Mujam Al-Islamia
cyakoraga nk'ishami rya Muslim Brotherhood mu ntara ya Gaza. Iki kigo kikaba cyarakoreragamo ibikorwa bitandukanye byo gufasha abatishoboye mu ntara ya Gaza. Buryo leta ya Isiraheli nayo yamuhaga amafaranga kugira ngo yagure ibikorwa bye. Binyuze muri uyu muryango nibwo Ahmed Yassin yatangiye gushakira abanyapalestine intwaro bifashishaga mu kurwanya Isiraheli. Nyuma y'uko uyu mutwe wa Hamas utangiye gukora, nibwo bamwe mu bategetsi ba Isiraheli bicujije impamvu bahaye uyu mugabo ubufasha. Umwe muri bo witwaga Evena Cohen yavuze ko Isiraheli ubwayo ariyo yashinze Hamas binyuze mu bufasha yahaga Ahmed Yassin. Mu mwaka w'1985 Ahmed Yassin yatawe muri yombi na leta ya Isiraheli azira ko umuryango we wari usigaye wivanga mu bikorwa byo gutanga intwaro zo kurwanya Isiraheli. Gusa uyu mugabo yaje kurekurwa mu mwaka w'1986 mu gikorwa cyo guhanahana imfungwa hagati ya Palestine na Isiraheli. Avuye mu munyururu muri Isiraheli, Ahmed Yassin yashinze umutwe wari ugamije gucunga umutekano w'ibikorwa bye, ariko nanone ukaba wari ufite inshingano zo gutahura abatasi bajyaga kugurisha amakuru kuri Isiraheli. Tariki ya 9 Ukuboza mu mwaka w'1987 imodoka y'igisirikare cya Isiraheli yishe abanyapalestine 4 kuri imwe mu nzira zinyurwamo binjira cyangwa basohoka mu ntara ya Gaza. Ibi byatangije imyigaragambyo ikomeye yo kwamagana Isiraheli yaje kumenyekana ku izina rya Intifida ya mbere. Mu minsi ya mbere y'iyi myigaragambyo, Ahmed Yassin ndetse na benshi mu bagize Muslim Brotherhood bahuriye iwe mu rugo maze bemeza ko nabo bagomba kugira akantu bakora mu rwego rwo kwifatanya n'abandi banyapalestine. Itangazo ryashyizwe ahagaragara tariki ya 14 Ukuboza mu mwaka w'1987 niryo ryatangije ibikorwa bya Hamas. Ariko izina Hamas ryo ryatangiye gukoreshwa guhera mu kwezi kwa Mutarama 1988. Mu kwezi kwa Kanama 1988 nibwo Hamas yashyize ahagaragara inyandiko yerekanaga amategeko ayigenga ndetse n'imigabo n'imigambi yawo. Muri iyi nyandiko abagize Hamas bavugaga ko ari umuryango ushingiye kuri Muslim Brotherhood ugamije gushinga na leta igendera ku mahame ya Kisilamu muri Palestine igasimbura leta ya Isiraheli yari isanzwe ihari. Hamas ivuga ko ibi bizagerwaho ari uko leta ya Isiraheli ibanje kurimburwa cyangwa se igasibanganwa burundu. Hamas yavugaga kandi ko nta kindi gisubizo gishoboka ku kibazo cya Palestine usibye intambara ntagatifu, kuko ubuhuza bw'ibihugu n'imiryango mpuzamahanga nta musaruro byigeze bitanga kugeza ubu. Abantu benshi bakunda kwibaza niba Hamas ari umutwe w'iterabwoba. Kuri ubu ibihugu bitandukanye birimo Isiraheli na Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Canada, Ubwongereza, Ubuyapani n'ibindi bihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'i Burayi bivuga ko Hamas ari umutwe w'iterabwoba. Ariko ku rundi ruhande ibihugu nka Iran, Uburusiya, Turukiya, Ubushinwa, Misiri ntabwo bifata Hamas nk'aho ari umutwe w'iterabwoba. Kuba Hamas ifatwa nk'umutwe w'iterabwoba ku ruhande rumwe bituruka ku kuba mu bihe bitandukanye yarakunze gukora ibitero by'ubwiyahuzi byagiye byibasira abanya-Isiraheli baba abasirikare ndetse n'abayisivili. Wakwibaza uti se Hamas iyoborwa nande? Nubwo henshi ku isi izi nk'umutwe w'iterabwoba uhanganye na leta ya Isiraheli, mu by'ukuri iyo urebye imiterere n'imikorere ya Hamas ubona ko imeze nk'umuryango mugari ufite amashami atandukanye akora ibikorwa bitandukanye birimo byo gutanga serivisi zitandukanye zifasha abatuye muri Gaza kugira imibereho myiza. Hakaba n'ishami rishinzwe ivugabutumwa rya Kisilamu, ishami rishinzwe itangazamakuru ndetse n'ishami rishinzwe ibikorwa bya gisirikare, ari naryo rikunzwe kuvugwa cyane. Iri shami rishinzwe ibikorwa bya gisirikare rikaba rizwi ku izina rya Izzedine Al-Qassam Brigade, ni naryo ritegura ndetse rikanashyira mu bikorwa
ibikorwa bya gisirikare abanyapalestine bagiye bagaragaramo muri Israel. Nubwo Hamas ari umutwe ufite ibikorwa byawo muri Palestine hagati, abayobozi bakuru w'uyu mutwe benshi baba hanze y'igihugu. Mu mwaka w'ibihumbi 2017 akanama ngenzuramikorere ka Hamas, Majlis al-Shura, ari nako gafata ibyemezo byose, katore Ismail Haniyeh kuyobora Hamas. Uyu Ismail Haniyeh akaba atuye mu gihugu cya Qatar. Ese Hamas ikura hehe ubushobozi bwo gukora? Iki gihugu cya Qatar kimwe n'ibindi bihugu byinshi by'Abarabu ni bamwe mu baha Hamas ubufasha bw'amafaranga kugira ngo ibashe gukora ibikorwa byayo muri Gaza. Mu mwaka wa 2011 Hamas ikaba yari ifite ingengo y'imari ya miliyoni 70 z'amadolari, kandi 85% by'ayo mafaranga nayavuye hanze ya Palestine. Usibye Qatar, ibindi bihugu bivamo amafaranga yo gufasha Hamas ni Iran, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Ubwongereza, Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Ubutaliyani ndetse n'Ubufaransa. Amenshi muri aya akaba ari amafaranga akusanwa n'abantu bashyigikiye ibikorwa bya Hamas byo kurwanya leta ya Israel. Wakwibaza uti se kuki Hamas ikorera muri Gaza gusa? Kuva mu mwaka wa 2007 Hamas niyo ifite ubutegetsi mu ntara ya Gaza, mu gihe ishyaka rya Palestine ari ryo Palestine Liberation Organization cyangwa se PLO rifite ubutegetsi mu gace ka West Bank. Mu mwaka wa 2006 nyuma y'amatora y'inteko ishinga amategeko, Hamas n'ishami rya PLO rizwi nka Fatah barwaniye ubutegetsi muri Gaza kugeza ubwo Hamas yatsindaga, bituma abayoboke ba PLO bose birukanwa ku butegetsi muri Gaza, maze Hamas isigara ari ifite ubutegetsi gusa. Hamas itegeka abantu barenga miliyoni 2 batuye muri iyi ntara ya Gaza, ifite uburebure bwa kilometero 41 n'ubugari bwa kilometero 10. Ibitero byose Hamas ikora bikaba bituruka aho muri Gaza. Dusoreje iki cyegeranyo twabagezagaho. Iki kiganiro cyitwa Menyo Biva. Ugikurikira unyuze kuri YouTube channel Ukurikubu TV. Ugitegurirwa kandi ukakigezwaho nanjye Eugene Kubwimana. Nkwibutsa gukora subscribe niba utarayikora, wasangiza inshuti kandi ukora share. Ndabashimiye, duhura ubutaha mu bindi biganiro.